Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay basa ti Proverbio 20, versikulo 2. Saan nakaadangran dagiti lunod, malaksid nurumbeng nga agpaaykan ka. Mayarig iti agtayab abilit ken saan nga agdiso. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Manipod na pidot tanib ti itiruwar ti balay. Awan mo ti may nangalaken kuana. Asino nga tangagpaiso tinang ibati ken kuana iti ruar ti balay. Awanan puso tinangaramid ken kuana iti kasta. Katamom kade, at danadlaw ko. Nasingsingpet ngam ni Mia nga anak ta. Daytamo tinadlaw ko. Nasingpet kan nagaget ni Betty. Ni Mia at asadsadot na kan suplada pay. Kanayon ko matabagbagaan. Ngam kasla kaguran akmat. Hala, saan mo lata sardengan na bagbagaan? Amangan no ad-addang agbalin asadot no baybayam. Di nalakasyan ni Betty. Kanayon na nga ibaon. Naglaba ka? Nga maapay adi mo inraman dagiti badok. Nangikabilam ka di, manang. Awan mo tinakitak amurang mo. Apay, di mo makita dagiti nakahanger iti kwarto? Kunak no saan anamurang dagijay. Ta nakahanger mo't ngamin, manang. Ala, ingkaikatan iti hanger, katlaba am ida. Imbaga ni tatang nga nakanutulungan nga agburas iti mula na. Apay katimanin aya anak ko. Awan mo't aramidam. Apay nga ibaon mo day taadim ang mapanaglaba iti lupot mo. Day, tamanan ababa iti inayunan da. Makapasuron. Ngala, laba am ti lupot mo, Mia. Tatang, agpurusak ka din iti bunga dagiti sitaw. Madda kamit gaya may nanak. Nakapurusa ko na at nabayag kamit. Naglabak pa'y ngamin, tatang. Ningamin manang mo ngay. Di na ka man ang tinulungan na naglaba. Addan samot na panan na. Kasta aya. Ala, ikargam nga ruden tinateng di ta basket mo tagawid tan. Aldawid. Ayan ka diti pinurosyo, tatang. At di ta sirok ti kayo. Imparabaw ko di ta nakasakaw. Loka isam, ta inabungak metlang iti sakaw. Sige, tatang. Umunak nga rudan, tainak agluto. Anyamot da ito din ng dengan. Nagtamnay. Awan lang arudan sagpaw na. Awan pay ramraman na. Sika kumaati nagluto. Tapno awan maibagam anak ko. Diyak man lamang manganan. Ala, mangan kayo latan. Nawananak iti gana sa mangan. Ingka nga roden gumatang iti sidaam iti store. Sana ko na mangan. Ay, unay lakot ti kasta nga ugali mo na aya. Anya nga rod nga iti kayat mo. Awan, sige, ada pa panak. Kita kayon. Na, pimaanaw latan. Ay, saan mo atultuladan ti madi nga aramid na balasang ko. Apay nga ta ka na yun anapudot ti ulo na kanyak, nanang. Ay, iso ako na kasaan mo nga italtalag. Kasjay sa talaga ti kababalin na. Papanamon Mia. Nakamisuot ka mat. Awan mas no papapanak. Diyak am mo. Apay ka di akanayo na napudo ti ulom. Kasuron ko nga unay ni Betty. Iso akanayon tay ayunan da. Anya nga tayo ti adakan kwa na nga awan kanyak. Amangan nuga puta na pimpintas ngam itisi ka. Isu akanayon da nga isakit. May saka mo't. Ha? Awan bibiyang ko iti kinapintas na. Kun kunak lang mat. Dahil talang mati makita ka nagdumaan yo. Kunak no lumag-an tiriknak no makasarita ka. Ha? Ad-damot nga rod ani na yunan. Papanamadeng, agudong ka kade? Aglugan ka, niki-tricycle ka. Sa anak nga agudong. Ay, impagmantag paspasada ka.
Imbag lapag sa pulan ading. Awan mo't ngamin ti mas no patrabaho. Imbag day tabukod mo ti tricycle. Saan ka makipaspasada? Awan mo't ka di madamag ko man. Anta ka din ni ading mo iti balayo. Ha? Ay, jak amo no napnapanan na. Napanman nga ta nagbalugan Nagbalog? Saan sama ta man nagbalog di kabsat mo? Di ko nam. Kanayon nagbalug day jak kabsat ko. Umayak to man agpasyari di balayo ading. Ah? Sige. Kanayon anak kalukat ti balay mi para kan ka, mano. Manipod ita. Kanayon ka nga agdalos. Tadapad padaan ka sa nga ilik. Kanayon nakmat nga agdalos, manang. Tumulong ka kumamot, Tapno daras malpas ti trabaho. Na, nagbastos kan? Ibaon nakit din amanang mo? Agpatulong aklaang mat, manang. Ngamno di na kayat atulungan. Di ka matpilitan. Rumbang asikat ibaon ko. Taububing kakit nga rod. Lipatan mo ti imbagak, manang. Sige, panawan ka pa'y. Tain nak ijaayan dananang. Inak tulungan ijay bangkag. Masapa ka nga agawid. Tadapapanak. Sikat agluto inton malam. Nakasagana ka din? Intan iji balay tigayam tangag kasangay. Nagsapa kan. Inton sardam pa'y mat dayjay Imaya kon tapno ni Betty ti mapasubong agluto. Saan kat asya? Imbag lakit di. Tanasingput mo't di kabsat mo. Anya nasingpat? Naglaing tupay asumungbat no ibabaon ko? Adu ti mangibagbaga nasingpat ka no. Nagagat pa'y. Dayjay ti kunada. Makapasurun mo't nagidya mangibagbaga. Ala. Agyan tapay dito'y balay. Madamdamatan to amapan di balay tigayam ta. Amangan nudwa ta akasapaan numapantan. Mabalin ti umay pumasyar ating ko. Ha? Umunag kayo, manong. Nagyaman ako na yating. Awan ni manang ko. Ada na panan na. Saan ba ni manang mo ti sarong karak? Sika ko mano, mabalin. Siya ko na, manong. Mabit lang nga ro Tay bagak ka ni nanang nga adda ka. Sige lang ating ko. Ibagam, tapno amudamat nga daak. Agpaiso ka din ngay may dito ni John idi awanak, nana? Imay namot sinarungkaran ni ading mo. Kat no siya kumati sa rungkaran na. Taimpakada na pa'y nga umay nakpasyaran. Basol ka diti kabsat mo. No imay na pinasyar idi awang ka. Kanayon napasakitan tiriknak da dya babae. Anya ka diti aramiden na kan ka. Awan mo ti makita ka made. Basta, kanayon pa nga iso ti ayunan nyo. Sa balila siguro ti pagawatam ka dagiti mapaspasamak. Saan me nga ay ayunan? Ang mga nagpapaaramat ka ni John. Katsyak ti mo na nang ibagaan ni John nga umay naksarungkaran. Inton umay, ay katsika ti sumango. Imbag ta nasabat kayo, tata. Ipakadak ko mano, palubusan yung agtrabaho ni Betty Ili. Anya ka di atrabaho, Barok. Isuda ko may tikabsat ko, ti mangimanihari ti basit akarinderya ki Ili, tata. Agpaspasada ak ngamin. Adda pagdagusan da ijay. Uray, inaldaw nga agawid, tadamat to'y tricycle ko apagluganan na. Kayat mo asawain. Aginawid iti minalam. Awan mo't mga niti rabi iti tiyandaan, so mabalin na ti agawid iti minalam, tata. Bayam, ibagakan ko na ano anya ti makunana. Iso ti agdesisyon. Kayat mo ka di anak, umay nakakanusukunin na masapa, kan itulod nakakanumot lang iti malam. Kadwaam ka na o di kabsat na abalasang. Kayat yung kading agtrabaho ak ijay ili, tatang? Nay, apay asak ti pagdamagam ngay anak. Sikat agdesisyon. Kayat ko tatang. Imbag lang nga adda igatang tayo iti masapsapol tayo diti balay. Urno ngam abalasang ko. Imbag lang ay gatang mo iti kayat mo agatangayin.
Jay daddo malaang mata, tatang. Ala. Sukunin nakakano masapa inton bigat. Wen tatang, sa paag to ti mariing. Huston to no dumagas. Napanan ka di dayjay babae. Nagsapa nga awan dito'y balay. Di mo ka din napuutan, idin may sinukon ni John. Kadwa na ti kabsat na abalasang. Sinukon? Anya nga oras? Apay? Nasapa da, tama panda ka no agserbi di karinderya ni John ijay ile. Adda karinderya ni Jun, ijay ili? Ada ka no, impakada pa'y nga rod ni John kan ni tatak mo, ti pa nagtrabaho ni Betty kan kwa na. Apay asan asyak tinala na at trabahador na. Ay, jak mo ni mo tatang mo tinang ipakadaan na. Kagugorat na dya, Betty. Po or ti kararwak. Anya ka di manan ti panggurguraam iti kabsat mo. Siyak ko matinala ni Jun akadwa na iti karinderya no saan asim malin da dya babae. Adda karinderya ni John? Progreso at talaga day dya Jun Swerte ti makatumpong kan kwa na. Siyak ko no saan asim malin da dya babae. Kagurgurak. Ilunlunod ko ida. Apay ngay nga ilunlunod mo ida. Gaputa siyak ti mo na nang ibagaan ni Jun nga umay naksarong karan ija balay. Apay ka di akanayon ka nga agpupudot, anak. Anya ka di ti pagkaskastam. Siyakit din tinapasubo iti trabaho di ti balay. Manipod nagtrabaho ija karinderya ni Betty. Ay, saan abale? Tagumatgatang mo't iti kasapulan tayo dito'y balay. Dakkel at ti maitultulong namot kada tayo. Ibagayo man, tagsinukat kami. Siyak ijay, taiso dito'y balay. Ni John ati pangibagaam no kayat na. Isumot ti boss. Padasag tuman nga rod akasarita ni John. Inak sa daon ijay ayan ti kalsada. Ay, saan nga ta kababaen? Ingkakat ibagbagakan kwa na ngagsinukat kayo kan ni Betty. Ada ka matiti paradaan niya. Agudong ka kadi? Mabalin ka di asyak pay lang ti agtrabaho iti karinderya. Tani Betty ti agyan iji balay. Ha? Kwa, ammo nga minan ni Betty tar aramidan na iji karinderya. Sa maysa, numasapa ak amang sukon ka ni Betty kat nakaturog ka pa'y mat. Masapak mat amariing no dapapanak. Ladingitek ngem kasapulak ni Betty iji karinderya. Adu ti suki na. Kasta ka di. O sige nga rod, panawan kan. Naggapuam, Mia. Apay akas taday tarupam. Nakamisuot adyak maawatan. Malugi ko mati karinderya da dya tao. Di nakit din kayak nagtrabaho ija karinderya na. Ay na, idi pa'y nga ilunlunod mo amalugi. Ang saan mat? Dumtang tumat laang ti panawan amalugi da. Di da ko naan, aswerte da ka na yun. Ha? Ay, ungayam. Sinong batan sa kanumat ni Betty ni Jun? Anya? Ay, kagurgurak na giti adwa. Malugi da kumatagumgunada. Anay ko, nang tulungan dak. Nagsakit ti tiyan ko. Apay ka di akanayon nga agsakit ti tiyan mo. Diyak aruda mo nanang. Nakaro ito ti panagsakit na. Yawag ko man ka ni ading mo. Adayo mo, tinapanan ni tatang mo nga men. Diyak, may taradan isakit na nanang. Ha? Kapsot ako. Ay, sige. Awaga ka dagos ni Betty. Hello, nanang. Itaman pa nga mawag kayo? Ni manang mo, anak ko. Nagsalungay-ngay. Nasakit ka no ti tiyan na. Ay, awan ka din ni tatang dita? Awan nga rod. Madanagan nakpayan. Urayan dak nga rod, nanang. Umay misukunan. Ipantayo dya ospital. Asidagmat dito'y ili. Alaman nga rod balasang ko.
Umay kami adagos, nanang. Ayan ko kadi. Iti ospital, manang. Ay, bimtak ka no gayam ti appendix mo. Isong entaray da ka adagos dito eh. Anya ti ko na ti doktor. Inuperaan da ka adagos. Ta delikado ka no maitantan. Imbag ka no, ta sinigod tayo nga imay dito eh. Awan ka di ti trabaho. Kasi ka tinang bantay kanyak. Nagpakadaak pay. Nimot dyan tinangbagkat kan ka. Kat ti tricycle na tinaaramat tapno na yag ka dito eh. Kasta ka di. Nataranta kami itay. Kunaklagit din niya tinapasamak kan ka, manang. Agyaman nak. Tauray sa anak ka nasayaat kan ka kat inasikaso nak. Ading ko. Napatag ka kada kami, manang. Iso adida ka binaybayan. Kumusta mo ti karinderya? Palawaan da, taadon ti suki mi. Mangipatakder da pa'y iti extension na. Kasta ka di. Oh, saan kayam ama ilunod ti awan dakes nga aramid na? Saan ka nga agilunod tabasol iti Diyos dayta? Agaramid ka iti nasaya at tapno mabendisyonan ka. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.